Baba hlala lapha ke kunjani bezumbali? uAustin Ndiweni. Yebo Ndiweni. Kunjani lapha eSt Peters? Hayi eSt Peters khona lapha nje indawo nje ethuleyo, indawo nje engani nje kodwa ke loduko lendlala. Kulimele. Angilimanga last year ngehluleka ngenxa yomkhuhlane. Kodwa ke lo nyaka mfuna ukuzama bakhona abangani bancedisa bazancedisa ukuthi ngifake nje okuyindimanyana. Kodwa ngisehlulekwa ngenhlanyelo. Uloba nonkosikazi? Ngingedwa ngekhaya unkosikazi wabhubha. Uhlala wedwa? Yeah. One out? Yeah. Uphila ngani manje? Ngiphila ngakhona ukuthi ngavele ngincane ngilimile ngiyabe ngiphelele ngilakho konke. Ngoba nxa ngathi ngilimile umnyaka ephelile empilo edlulileyo. Kodwa kade siphela usakwanisa? Anisakwanisi kade. Umkhuhlane bani? I-prostate cancer. I-prostate cancer? Prostate cancer? Yeah. Sulesithatha ngalani ulayo? Songumnyaka. Ayigijima ihambile? Ayiyatshintsha nje inthambo. Ngibuye ku-left ibuye ku-right. Uleminyaka emingaki? Ngile-63. Kodwa ikuthwalise nzima? Hayi ngithwalise nzima. Awelatshwa kuthiwani ungelatshwa? Kuyehluliwe kwelapheni ngoba ngaze ngifike ngathi ngithatha ama-x-ray ngathatha konke legazi konke. Kodwa nxa ngifika ngale banginika i-description yamaphilisi kuphela. So amaphilisi akhona athengiswa? Ayathengiswa amaphilisi. Imali yongelayo? Imali senginganzama lokho ngilandela ikhosi yakhona ngenyanga ngenyanga. Ngagcina ngiphelelwa imali ukuba vele kangiselayo. La imali ngangiyithole phakathi kwamasako omumbe engangatholile. Bafuna manje sidela? Bafuna amayusa. Awufuna amabhodi. Awuholi ipenshini? Angiholi ipenshini yami lokhu ingakalungiswa kunasa. Soleminyaka emingaki ngalungisa? Phosa khathesi kumele ukuthi ngangithole ngile-60 years. Iphosile 3 years ingalungiswa. Yeah. So usuzimele ukuthi umele ufe kuphela? Sengimelele ukuthi kade ngiyenzani njengoba sengiswele ukuthi vele ngelapha ngani sengiphambu ukuphila ngokunatha amanzi ngiyechitha natha amanzi ngiyechitha. Ubudlunge lakho ekhaya ungela lutho? Ngingela. Angisakwanisi lutho ngoba lehloko ukuthi ngiyegamula kakusavumi. Nxa ngichaya ungani ngichanga lapho buhlungu khona. So ucela abantu ukuthi bangakusiza ukuthela amaphilisi? Yeah, bangangisiza ngamaphilisi lawa lokho esehlisa ubuhlungu.